And there's opposite with your SSNIT contribution. In here, so be nanti akos SSNIT office. And found when baby our office, fee foul phone. Net dial a short code *711 *9#. Select your option 4. Now on suit your SSNIT contributions. My main kai will say, and found when near Juma away. Say young crank Juma, so ye Juma ma obi. Kai say also with your SSNIT contributions. Register on the SSNIT self-employed enrollment drive SSNIT ediabano na ebrano nso to our contributions na SSNIT ensure say won so no ubenya SSNIT benefit for the rest of your life e ade ehia pa hye wo nuanom nkran hye wadofo nkran hye wo maame bi nkran hye wo namfofo nkran na omo nso enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wo daache idi fa the personal. And there's opposite with your SSNIT contribution. In here, so be nanti akos SSNIT office. And found when baby our office, fee foul phone. Net dial a short code *711 *9#. Select your option 4. Now on suit your SSNIT contributions. My main kai will say, and found when near Juma away. Say young crank Juma, so ye Juma ma obi. Kai say also with your SSNIT contributions. Register on the SSNIT self-employed enrollment drive SSNIT ediabano na ebrano nso to our contributions na SSNIT ensure say won so no ubenya SSNIT benefit for the rest of your life e ade ehia pa hye wo nuanom nkran hye wadofo nkran hye wo maame bi nkran hye wo namfofo nkran na omo nso enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wo daache idi fa the personal. Kauda bia say tokoso SSNIT for any enkita ho maka cho say dachi na ye ka ho asem no enye the next 100 years just a day ahead of us ene obi onya 30 years SSNIT for shall say etwa no because o shall say o contribute to SSNIT crowd oni na he bia baka conscient no ontimi nya adwuma biem and abeye responsibility of SSNIT say obehwe no kopim se either so obentimi agina ne na so etimi asa start adwuma ana ontimi kura ebehwe na kopim so bo ade beto ne sade afre no ense wotuo na se ye ka SSNIT asema kire wona so de ye agudi a ya menim ne opeso kire enanya wom na ye bosom adwuma nko ana ye ka masemo wona ye bosom adwuma de se na wom mpanifo bete de akọ ba me no mi no ye yankase ye ho ye nsa no adwuma no se me tuo me ton enam cold store na me wo o Medina market. It is also a Serbia, making sure say also wako. SMS oh, me ye costo na ebio na me de me ho abasa SSNIT seed na mo de aba me de mo eba bedom. Menya eso emfa so da achimbi. Sa pe. Ti me fa nya gude de be e ka no. Tokoso sha manfo nkura wakasa so nya ya so so nkura na ko. SSNIT e won nkura beta bi e won nkura beta bebre wo Ghana fa na ba bia. Kana mesnim bia be kombia be SSNIT akachi owo asante maponso kodru a aka mo odru mampon station e hodom wa na SSNIT fo akachi no ewo bowura honom kachom se pacho mensu me botire mensu me ye baba me ye hairdresser mensu me toniema e wasante mampon dwam mabasa me ba na SSNIT fo no matena se ebi abosumi nyina me kam sika nyina awia emfaso eda so enie se na motimi atede ato ode ama me na o kire manya so mfaso hyase ne tina perifo se u fiti entembru ensu an wani eye kokko enti hyase ne enkase o ne mesua na afa ne mafiti brabo na se na asne ne se ye kede o mo banya be se 45 years ko da bi udi agwada be ka kira ma ene ya 50 years if going obetumi hyase a contribution to SSNIT entina se Emma asembe to kwentimfi. Why? And transema asem Emma me to kwentimfi. We yes sir, be dear me papa. So I can say one. But more two and more efa SSNIT for akache. SSNIT akache and CCA
se omo seed no mo de aba no wo de ho e ba bedom yes akone ko SSNIT for enkrato ne ba ko mre ba ekomo ho no mo a besa no bedi aso se mene kasaba for the Social Security and National Insurance Trust e 20 afre SSNIT e betwe enkomo afua sa akode atenase afia boko de Yesu Adom so e ye de nyame ase bese kikakob na hotwe bese mienu miensa so ni e na ye di enkomo na man se enanu mo ko sunyane ekodi dwumade bi ere area good morning one more motion so ye chairman of pay say our kind Monday adwade twam ye e na ye ko sunyane ye ko pay dwumade bi hontoma pese obeji atum se enipa bebre especially omo ye o mankasa adwuma de bia boy hu de so mu nkochiro mu din was net obeka se na me sorry madwuma mu na makone de den ma me kakra enti afibia one of the many programs I to bring our services closer to clients and customers ne say yetutu ye mfidie ni ye table ne ye nkonwa na ye de ko nkofo abobo ano okay ye free office na bibia obetumi aye was net office ne ye bebo tent o mia bebre be se na awotwe ntema se nanum na ye de sas dwumadie no abrew enti eno na adwade etwam ye kopa hontoma ewo sunwane a ye ka se free dwade kopim fiada nyampa ochina ubetumi akosa atenti mu bia wo hu ewo Ghana mia bebre afi ye were about 75 locations it is a diosunum different locations ye boss net hu deru ye de ye tent asisi was a bibia obetumi SSNIT office no okay sa atenti ase na kodi sa adwuma no etimi draw a service be na me hwere se mensa ebe kan o tent na se the edikan say the esi akadada no tro within so untro within okay yes wara tro within SSNIT ho fa so ende ye di hu nkomo bebre kwesi e fa so no e do so pa anti so unya tro within simple wa tro within na so unnim hu statement ache unnim say the statement isi ko enumpo de ye adwuma formal sector obi o ha wa register be 5 6 10 years the statement contribution extra finder even though every 3 months yes and no yeah only time or the be hwe nti we dey say wutwem na hu tent ni bi abofa ase e ko ka tro mu so mo print with statement ma so ye adwuma ru aso so na say unim say mra say so wo adwuma e wo say wo register adwuma no was SSNIT na register adwuma yefo no so e was SSNIT nti say wunya ya enyanye ya we dey besre na wotwin fasa akwanya so na ko register wo company afen so SSNIT any Ghana card major ya bo hu de ru aba ye bebre dodo na ye but nipa maku bi nye nti ye besre se wonye ya na wotwin fasa akwanya so na ye se wo ye pension so na o pension certificate every year o mo medi 75 they also ko renew so renew we dey mesre na koye kamia say bibia ye was SSNIT office bia na se nkomo bi mpo na pese odi SSNIT ho wonti de ye na say what is ye ka seed ye de ade o pese ko bisa ho asema e ma ba ne mrante no wo mo twen tiko na wotwin eni enkodi sa nkomo no ye hwem se di enkomo bebre di afa seed a wo ka ho asem wo boso se sie say ya dia kakra manfo ababaji atum ye hwe after be say a month or two near seed mu da bo e sha se e te say oh kwesi said e wo kan ma ye adwuma madam brands ma boa ye bebre ye started di seed hu komo be say emfa sa fene kakra ni e na be 2-3 months ye share da she mu kena ye border road ndende ye starting komo ina omo ye o mankasa adwuma omo dom SSNIT no mu omo be say 14,000 ne kakra Ghana nyina out of that time about 1.8 million members there be say mpim du 9 ne kakra e na dom SSNIT omo ye o mankasa adwuma okay interactions any mo ankasa so adwuma pa mo de attire che ni da wubo ene akwento bebrebe ye tu o mem ya SSNIT asem no ene me no ka say sa mpim du 9 ne achi no do 57,000 wow mpim du no so ene achi enti asem no ankofo age atum ato asopam na omutu ho anamon so ye besre ye beka aka won se watwro wudin a e ma ne nso ho a me pa acho mesre se ntoboa no busumi bia yensan ka no wa no ana se import de sikan self employed for kwade mo kwan mo mutimi tua in advance betua betua busumi miensa busumi nsia impa afi mu ni nyina nti watwro wudin no the most important next step any say obehwe na ntoboa na busumi bia also de ba no amiensa there's a boys no share enema wo system ni mu na hwe ba bia investment bebre wo
na do sika ko sha wo hwe say returns ne bana no odin ebi still wo adwin po bi say SSNIT returns e shadodo ti we am ye go boys so hwe say Sunday say match kese pa oh to hwe say I hope be awoko no be nkomo no ya better to me ati wan say yenya embrembre investment ne fe won beto SSNIT so a this is the next best 60 years asana ya be disu Osaka so wesi nkomo we mati bebre enya ko na oka nimsa boys nso abre na meka ache boys say bet the bet it's exactly that ebetumi abom ebetumi so afa so nsu I'm trying to sound needy. And see, SSNIT ne de oboni beka say nye game of odds take incline that's so nia udi be shemu no no one be determine I say akase SSNIT na insurance enti say wo car hu hia wakwa akoto insurance ato aden na aketua na sika ba wonsem ne de wu insure sa sika ne bi na wo be de ba kwa car insurance sa sika ne na de ba kwa house insurance so wo shop bi sa sika ne bi na de ba kwa insurance na emum say sika ne de wu insure enti say eno free unsa e de na de be ye wo de bebo ho bra bebrebe amaka nyina enti nya meka ne say SSNIT no de edem fake incline enya say bia ubetumi anya ana wuntumi nya te say ba konkomo ya na yedi na meka so ne say na wo ka say gi say watwan mo adi mfie aduosia no kre wudi mfie aduosia oba apply for pension na yesu atua waka na emum ya na da bia na ma mienu bi ka SSNIT wa ye rate afi ye wo invalidity pension pension disability pension enne woti hei ye ko ye ba me be kro obi nim ye beta na me free wo studio kra na me kwa obi nim ye betimi atome utwika okokuma ase eko na wa bankran ubetimi akonya nkwanhia na bia sebie wo nan ana wo nsa ye twetwa afiri obeye den wakaka ne bio samre no se wo ye SSNIT ni mapa a wotua wo contribution a SSNIT ebe bo wachidom akọwumwa etua pension ama akopim time ho beto eno no emfa ho so ye wo pension a wedi 35 years ye wo bi a wedi 37 40 only 60 but esan say bibia to no nti a wontumi nya adwuma biu ye tua pension ema no SSNIT so won fa so emfa nya agudie asem to da na wo se hu nya so bi na asem to a obeti ase kai se da bia se eyodachi inti ya fa no personal me dey akwasense afia ya bera ase esime da ya besa ehia biem